Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ka South Shillong constituency ba Sanbor Shulai ula shapen kup boram kerpang ha ka Blind Lead Trust Society Shillong ka seng jong ki beduna khot met namar kumunong mi khmat paj ba ude breu ubum jupet shiliang khmat par ba kloi ban yarap ya baro ke biya kendo jing kini ke jing pen kup boram de ka Blind Lead Trust Society ba Sanbor Shulai ka dai ha ka jing yalang pat bu maunong rim ban pentrei ki project ba pair ha South Shillong constituency. Unong yalam ka Blind Lead Trust Society uba Jitendra Dakhar, ubalong ru co-founder but managing director. Ula IT ya kini ka jingbo sa jingken mau, ha uba Sanbor, ha ka bala thok ru ya ki kintin kit bok kit ruyang na ka bentaw ni MLA uba jupen I de ki kam, na ka bentaw ka jing mentoy jong ki paj ba, klem da pej tang ya ka constituency ka ba umi kman. Uba Jitendra ula ongru baka jingken mau buram yo ba Sanbor kadai namar bo de MLA uba jukloi ban pet ye ka jing jong ki babun ki breu kham tam ya ki badan jing dunah ki dikhot met bat juken taj ban yarap ye ki ba shem jinjar shem lanan haba yaro ye ka jing long khoj bat he men sim jong ba Sanbor Shulai kumunong ya lampat ba uba Jitendra ula ong baki don ki weipat ki batang ban ye kendo ru kim tre lada kwa ban le ye kendo Henry uba Sanbor Shulai umlong kumta ye ki breu ki badan jingduna de men. Ulaong baka South Shillong constituency kanang shisha banjit ya UMLA. Nakalyang uba Sanbor haba ay jingkran na kanega sngi uda penpao ki jing sngongo ye ka Blind Lead Trust Society bat yo ba Jitendra Dakhar ulalung mensim namar ulaong ba umshim lapoy perkhat ba unyo ye ka jingken mau buram ka bakerpang yau But udah sngongo hadu kata-kata ya ke Blind Lead Trust Society but unyai ken mau jiunom namar kalong ke ke bakerpang yu ba unsya penkup buram kumni. Kecikren lai ba dia dah BLT registered number 757/2018 dated 20th of this month July 2004. Two member legislative assembly MLA 60 Consi of South Shillong 19 South Shillong subject deep appreciation for your support of person with disabilities PWDs. Dear Mr. Shulai, on behalf of the Blind Lead Trust, a registered non-governmental organization, I would like to express our sincere appreciation for your recent act of generosity toward the 6 individuals and disabilities for 3 special schools in our state. We, the BLT, deeply understand the hardship faced by PWD in the daily life. Your initiative to directly help this individual demonstrate a remarkable understanding and compassion that is truly inspiring. This kind of leadership goes above, beyond, is something we are rarely witness. Many people remain unaware of the challenges confronted by disability community. While your contribution may seem small to you, it holds immense significance for the beneficiaries. They may not be able to express the gratitude in words, but their hearts are undoubtedly filled with immense appreciation. We are certain that they will offer the prayer for your continued support and generosity. Ka jingwan jungi ban ay kini ka appreciation data namta jungi sa jungi kami ka tristom namta jungi kirim kiria ba tristom namta jung paro ibai ba jing don kam mai menangkapor sa kapor ni julap kun organization tim juglet ban facilitate dan ban ay burong yaki buran jing donat kat metro atau konferensi jong ine dan haki weki konferensi ru klem dan nyawi kata par ka basung tanak ro igi hakapor pangi ban kerpat igi ban por pangi de ketika ATM talking software project por pangi conduct yang survey
na kadin jong isibet ng ilaay kung masampiho ka dyan. Namta jong kita kapunjan jong ito. Anong dahil ito mga perisiyotan at yung i-kundi-kuri ito pa ng na pagmed. Isko ba ka ni kam jujia haki-waki kondom si like no tang haki. Lain nga takadaw ba kapan kring yung kapan kalong kapan long kapan ketik ya ka-download jong ba wag ada ngide kibri ukuran jing na pagmed. Nilai akan kabangila. Nilai segala kan kampat dong profesional ini kumbalang mulai. Andai hangi ni semua bakalong kaburong kabakrau, kabangi ngin tendam akajin duai. Nang ni syakmat, bahiba nang yai syak yai klai, bat nang yai trestom bat bandang wanra susu ikiwe ro kimat. Hamtam haga government ni kiwe mo baki on kata inclusive society. Lesi tongbalong kakumujing lab jengi kalau ba tangi ba Sanbor, mau MLA jung ka 19 South Shillong. Malong sisya ita ibri bapak iluk na dong sidong. Kibala orang karena ada kulit putih barangkali ukas sports activities. But nerumun lagi ila Palestine. But ini kita sangut di students kibo Luna department kilayo pun ki medal gold medal silver medal bagi bronze medal na po ki hapo state hapo ka national level iwe na kita students i Miss Priska pengro jo ka Veterinary Society institution na ituro ilayo various medals hapo ka national level dari hangta bila saji but next month in no kan South Agos ban let me kepada ka world arm wrestling championship kono ko Moldova Europe de kilayo aja Arab dulu de sila naga grup beli doa but ngambat itu ba jadi harap di member jongka Blind Lead Trust organization ilong co-founder, member, managing director untuk trust. Jadi kelihatan tip, nama pengamun kami neski, tinggal orang nak balik pim lah. Yang bagai kendu, ngaruh tip, yang wadi kendu, no, tentera dah manajer miet, piye juga, uang ngalai komunikasi bukan ke program, setiap apa besar, eki bagi kuapan, Felicity kemudian pendeng borom dari ban mau gi. Jadi sekarang awan dibagi dengan ikon kata trust. Dengan perkat pada skill lagi itu kita yo skill. With due respect to si kita harus nong kita yo kan skill. Si kin Felicity ya kan. Jadi kalau astronaut dan si Malayo yang felicitation what expected I did not expect that Kibriu betulah dapat dibaca tapi berkelahi dan dapat terkejut kadang kejing buruk bukan cikoi pun siap kiba mendai na konsumsi ke jongan natara ngaruh materi kiti walau mendai na konsumsi jongan abang bikman ya ka jelak bikman ya ka ribu aja beriu bukan dia nak keluar bendera lagi, pada I support lagi, bos nak benda iba jadi hal bisa. Nanong teman, iba beri kuat Felicity ya. Dan penduna ke depan ber lembai jid, jonggok Blind Lead Trust, kadai kejuput kuprom jauh blade trailer. Kadai kejuput kuprom jauh blade. Kulit cipun ngapriang dia kan bar kan ini cing burung tu dia kan rai dengan buah nak kini kita berdua dunia ada department bahkan citation bagaimana ya kan ini record